Need kaadrid ei ole pärit Märuli filmist, sest stseen leidis aset keskööl Kaunases, kui sealsed elanikud otsingugrupid moodustasid ning ise mõrvari jahile läksid. Benas Mikutavitšus tappis neljapäeval umbes keskpäeval 2 noort naist, oma 22-aastase Noo ja 24-aastase naise, kes üüris talle korterit. Reede õhtuks polnud politsei mõrvarit veel tabanud, kuigi inimesed teatasid, et teda on liikumas nähtud. Kaunase elanikud ei suutnud oodata, kuni politsei enda tööga hakkama saab ja hakkasid piirkonda läbi kammima ning jõudsid ise mõrvari jälile. Veidi hiljem jõudis kohale ka politsei. Inimesed on enda eduka tagaajamise ning kaaskodanike tegevuse üle uhked. Šiaip labai šaunu, kad tokia yra pilietiška visuomenė iš tikrųjų, kad spėjo greičiau negu visi kiti, tai labai smagu dėl to iš tikrųjų. Labai didžiuojas Kaunu, labai visi susivienė susiras, kaip ir prieš kelis metus mergaitę Gotą. Inimesed heitsid politseile ette, et ei tegutsetud piisavalt kiiresti. Politsei aga olevat teinud kõik, mis nende võimuses. Policijos pareigūnams buvo suformuotos užduotys, ką jie turėjo daryti, jie atlikinėjo savo darbą, tiek tyriminius veiksmus, siekiant nustatyti tyrimo veiksmais, kur asmuo yra, tiek tos pačius paieškos veiksmus gatvėje, tame pačiame iš esmės rajone. Ir tiesiog žmonių buvo daugiau, juos sėkmė lydėjo labiau, dėl ko labai džiaugiamės. Tapja kaotas tagaajamise käigus seljakoti, millest paistis välja nuga. Kas see on mõrvarel? Kaunas hingab igatahes pärast tapja kinnipidamist kergemini. Mees võeti vahi alla. Dėl ko, sakykit, nužudėt pusseserę? Kas ten įvyko? Kas įvyko tarp jūsų? Mees vaikib, kui temalt küsitakse 22-aastase Noo mõrva kohta. Samuti vaikib ta, kui uuritakse, miks ta tappis 24-aastase kinnisvaramaakleri, kes talle üürikorterit näitas. Ühel neist lõikas ta kõri läbi, teist pussitas. Naised veritsesid surnuks. Kohtunik ja prokurör kinnitasid hiljem, et mees on enda süü üles tunnistanud.